tubantu simbabasa tubantu kwebaza itunka GNTV buru wakashatu eshahankezi program yeje Omushana Gw'Ebyobutegyeki nanye EDGAR AKAMPA imbanyine mwabahangu batarabona bamwe tugezo kwenda kutera tochi omukwatine bwembezi bwitu benyine Bweihanga eri ya Uganda ukubaza kureba okutwa kubasa kwa kurukurwa mu idara kutega umunindi ishuka ngo buri kigambo cyo kigambo aha ni tafari rukongerwa nsima munonga bakutureba enshonda nsima munonga bakutera amasimu nsima munonga abantu bundi kubugana na munonga abo kwana bari ba program iki nimbakunda nimbebaza mwe bari kusima kandi mwe bari no kubayo musimba abantu abundi kubanyina aha burijo nangwa binji nimwe tombo cyaki cy'amasumu ngo mko mwenda kutandika kugatera nibwo ndi kubona ingihe yuko nibwo kubona ingihe ho ntukumarira ko ngahati nanye mbagira nti tuzakumontizo shanaga kwata hukare ahabo kuba tugakwata tukuza kukeza program uza kashanga gukiro ndikutegateka ngo umwe oburyaho amasumu tegaga hwire mugira nkarama mwenda kwa mutera bitu nk'ibintu bibaho nkandi tubakunda kuko nurebe sabiti yawe tindi kumaze kwe kutamburire yanje betarimbi kandi betari mu gikiriyaho ngo kushira kwa bya no kugira ngo twino mwisyo n'amagara kandi yeza kwenda kushaba ibintu byo mu studios ni nyina mabahanga batari mu bamwe kandi ukundi kwisha kuba ni mbanjura njya kutandika na Faith Cyohirwe Muganzi yari nikondera ya Mtoma kandi kaburijo ogun regular panelist aha Omushana Gw'Ebyobutegyeki nakwakira obare moderator na fellow panelists n'abacira musibire kurunji abari kutureba okwe kandi mwebare byona mwako tahone ingaro zanyu mwebare gumana umukora namani tinkwebwa kuramusya abanyamitoma nti wiki ebaberi leta kandi ndukugumya abo abaferirwe abantu babo ebyebiro accidents ni nyingi abantu nubafa konkani njya tumwe kwa serhanga abagumye agume nimwe okay bari mnonga kandi n'ikirungi bobare nakubasa kugeza aho kwija no kubasa kuba nito hona nawe ningira kutandika na Simwe Douglas Itungo amini ibingira sore Simwe Douglas ibingira bono bakiminde cy'abatari tone ba aunt konka hona nawe regular panelist aha Omushana Gw'Ebyobutegyeki nakwaje Douglas yabare osinsa EDGAR itungirwa rikagumize muri kankwata warga mbere nariyo rikagumize muri kizira kimwe konka ahakira abashija ba nariyo nabyo kushabura munonga no banyita Simwe Douglas bingira abari kutureba bari mu kwato batahi banje inyenda kubatangerera imanyangu wanokiye kwatero kashashura kashoroka TV iwe ruhanga kugirire mbabazi mwebare ubumanyango mwe babashashura kugira ngo n'abantu bakunda munonga kuka kugira ngo bakunda program keze ziri kubegesa ezo bakutekateka muzini tafari ziri kongeraho akashoro bakeyiha bamwe bari amabanza bakashashura EDGAR kubasa kutureba kereza mbatangere na meya witu cya wisho nango nani mango yaza kwegita abamwisha bariya konka noshana we Omushana akabagunsigire kunkati umubahate agacire yagureba kandi yebare nemeramo ubushimisa cya busheyo rukora na dare yo kurwana amataka report na research yanje neyereka ngo at least no mwe abarwanira abantu obutababinga mu mataka no kibina cyane nawe ikashikani cyo so wasima ukapate nayo kugira ngo ningamba cya bushaza n'indivije okay nambwe na wakumbuza iki abaye narimo abamwe tuba kumukunda abo kurwana sabashuma okay bari nonga Douglas ayibanje abakira program bari kwija Douglas raba rumwe tustambe tuhamonalizinge ogire narimo cyo wagisima hungo Faith yakubuza tuzafutanga tunkora ari gaho simeri yaye itungo innocent ni wamanya we bari nonga na kuteranisa na Douglas kunga kandi urona nabwe kasta tikine shongo we bari kwija kandi we nakufakira we bari nonga umutebekanisa wa program EDGAR nimbanza kwakira abarino batureba GNTV eshahegi bundi watwara kire kabonje buti kwa kureba Omushana Gw'Ebyobutegyeki bundi nkabasa kugira icyo nashakaye nyakira na ba panelists bagenzi banje abonyine mu studio mwana we binto kwa hero babitango ikonka wari umuntu yatamo tujitatu ninga okariteka mu rukunurweye akija akashitama kugira ngo ubundi akagira enshongezi yagonjora zikwate n'Ebyobutegyeki na kibakire kintu cyamani onkirize banze nyongere ukushasha kwanje aha abanya-Uganda abukurwaho wabiriho muhandiki mukuru wa ofisi ya yenganzi y'ihanga Keith Muhakanizi
nindeba ngo ihanga igeshaha renko mugoye nirengera abo kuba kaitu mahakanizi ombinto kwate nibyo sente barira guno muntu abira ari umukuguwaza kureba ukareba umwaka gutwarirweho leta mutebire ukareba hagaruka hagenda mahakanizi noreba ngo Uganda hera muneza eho tanguye no kushaba ngo habe nihije abandi noreba umugavumenti eje itwine hata bari ibintu bija turiyo tujyango bari ibintu bija skill tubagiye gwe n'amazuma gindi kugamba bitu oncheze ngarike ntangere abanyashema murire buhoro muri je tumwine shonga ninyesigango bituraze kugamba aha nibuza kugasara abantu bokwe nubaso kubagaruzamo amasuko no mahino bwo kuba wayinda kugwa konka kandi kigire cyo wahurira ikibara kugambira ubundi ukagaruka mu katambura ubundi ukaguza mu kasindika kengamba yebirebi. Okay. Baba munga innocent we bena kugeza kujya aho Darius aguno munyarwamfana kana bakibina cyabatabitewe n'abantu NRM. By the way Faith ni jana we ntayakira kibina no tagamachona Faith kondere nawe kibina cya NRM. Darius no NRM so far Douglas no anti and hona innocent are independent. Nakwaje yabare kunyakira amazina ngago abo Darius pinje bwo tumusheshe gwa Rwambara tukumeza musheshe gwa bishongoro gwa cyase ndarebegana ba Ruigi wangana umuntu kwenda kusheshe zubu kasi manda rwo mbatereo narinjija abantu bandera kasimu ngo musenta bari yabo TV bareba kureba ko nabagambira rezo babo kuba bamuto bashitfanga umushongo zuma Michael Jackson ko yishongore ngo they don't care about us so na my best batch five kweri nyesigize kubagambira rezo byabo gesestine mizi estine nguto ubundi kushikayo tokamanya imbura kefa yona mwene kasema abantu abaryono batereba kandi sime n'abantu abaryono bagezaho gukora ahabwembera zisoma hati economy ya hate yanguhi so wari umuntu nabasa gukora kufuna 10 nazembera zibastangwe so kamereze kutereba je habarane ahaburu Bweihanga litwina webale kandi Darius kugezaho kwija kandi gusimira kimwe GNTV we are releasing live EDGAR AKAMPA tuge Omushana Gw'Ebyobutegyeki omusitiro tuine mu mujenyerizoba omwami cyabwisho umuserza ugunimeya ahabwambara city North Division. Egi division eje ya North itweka ba GNTV niyo turo iyo bino atoreba bino banyangu hateze shaha turiyo mu mikono ya cyabwisho ahabwe kisangiye cyabo kuba niwo meya wituka division ya Mbara city in division civil harimo ya South na ya North. South ine meya North ine meya then zora ko kuzigitirana tugira system mwene division yito ya North yiturumu meya witu no mwami cyabwisho umuserza kandi ze shaha utwine omnya NRM kandi mwembezi webare kwije mwami cyabwisho webare tebe kanasa EDGAR kandi nyenda kubanza kwakira abakura binashanga kira mu mwana wanje mbinu kwete historical wamwindwe historical atkuremiri hindura na hati kuteko kuka tukatandika hamwaha akushobora gukunyeto mugenyi mbene nyene nakwakira abo kuba ndio kuyalingiza ruyare to garukaga so akushobora mu mutamu yawe kuka ndio waha GNTV ndio mumba gitandikire kandi njikunda munonga kandi ninyenda kusima management ya GNTV iriko yemberwa Bishop witu utukunda munonga kandi ari kuburira ikigambo cya Ruhanga nyenda kwakira bari ba GNTV abari ya program shaheji umanya itwa biza n'imbabazi abandi abantu bagwezegire abandi bakabakare abandi bariyo bashemerirwe abandi bariyo bariyo kwine nasanga umbasa bambarga kabare hariyo banwani bita baferwa nambwe n'ubunakirwa kwiza nanindiga hari na sibiro mu constituency narwo mu mfibira hariyo umwana wanje yafirwa umwana we Payasi hariyo mutakoko nawe yabafire kuko murahango kweza buremba mbwe nabo bona nishasha nabo konka nishimirwa kuba ndi yishaheji kandi nanye nkegita aha panelist sabari yaha ukugira bituwaganira tukasharinga n'abanya Uganda abari ba GNTV abwishaheji
kandi no kwereza ibitekateko Ebirayumbeka ihanga ryitu. Okay. Ngenda kubasha gukurikiza kureba kurungira no kurikiza kandi no kwereza ubwenge Ebirayumbeke ihanga amazina no gubisereza cyagwisho division meya abwicangiki. Wabari mnongo muri Byeine TV kandi hono bwe meya mu studio nyine mu abahangwa batanu tuje kuba tuganira ubanyuma yo kureba ibintu bibaho Hati Bweihanga ryituye nyine bya Uganda no teka nguru ya twerekerire ngahingi hanga banyuma y'ibintu bijana kubaho wabana ureba abembezi batarubona bamwe na n'ibintu bibintu bibashikaho ba ministers batarubona bakomwa obuhereza iworyokwe wabona ubuhereza ku ruhobuta ikintu gitwine meya narije kuba nabona ageze kwenda gushobora na besingira ha division ye JRM na reba mwaha buhereza okuburyo mu bantu imbere yashangireyo nebindi ke yana kugambira ko kurwo mufuru dusazo ndazo ikondere nana tugambira buri zoba uko kuba naza mitoma n'ibintu byari kubona kora urakashatu urwenye mahoro tari yoro ruhwirerwe nyine tukaba twinaha mu studio utari twineho umwami Nyanzi ikondere nushaka rwaha utari twineho Bright na nabandi ba NUP bakaba ryo mu kunga nke yabo ya NUP bari bakunga bakore ibintu nkebyo kunga kubarugira aha izo bega bintu kwa toruka rwakashatu bakabana bazitwa Chegego bakambaza Chegego bakanda bazacegegwa aho bitaragenziregeye ha program ibaye bine muri yebyo habamo kuterwa habamo ebyabireho nk'ibitwa bintu tugeze kwenda kubasiyaho abantu bitwa innocent n'abandi yabo kugeze kwenda kubasiyaho amakuru omukire kurugobwe hatwireho umwami Nyanzi utayitwinaho mu studio akaba twire mu kujanja bwa na hato kwarumu nebindi kebe twari twari police negira ngo iki kintu cyabo cyakunga kine kugira ngo cyakoma aho kwa turyo mu bwire ubwo gukora turyo mu bwire ububasha bwisho n'abandi bebembezi bine kon bakora naho cyo kuba kubana batkoreye ibyo umuhanga bambaretekizo ngwe ntwire ningezeho kwenda kumuronda ujya wakaza kushobora cyo kwa cyabone kigenderwa kibaye bine cyaba kiroho ninga gabagari amazima kibasize kurugaho nebindi kebe nabanye namwe twakubasa kutunga umugisha twamutunga hasumu briefly mbanza gire binamubuza kake then tugaruka mu studio turebe ibintu kuyaza kugenda umisha nahabwo cyo nanisha ba Nyanzi hotel sumi ya Nyanzi yo nickname your namesake actually your namesake obanza lebe kwasa kuraba briefly tubanze tumutunge turebe cyara kutugambira nk'ikibine icyo abo kuba turiyo mu program yo mushaka guteje tureba aho bahederire nebiborekerire nebindi nkebyo then tugaruke tugaruka aha nja kuba ndandikana me abo kuba ebihango mununga ebyo bikondere barundu bazamu nebende ntebezitazo zimwe na zimwe nyina ngo wabano tushobora ngo mwami cyabwisha Hati na naba bajiro kwerekerwa bamanye ngo kuturuka bantuzayo umyogeto rentuzamu ebintu byo kugenda umisho. Yes, hello. Baba. Yes, chairman. Jeva leko sebo. Kale mukadiga. Yes, ono Edgar GNTV. Njancho kuira Edgar ku GNTV ase. Tusangize okuriza nafe tuli hano mu studio tuli mu program nga bulijjo. Nasanye kanye najjawo. Nebe nali nawo mu program. Niwe nabawo nafuna ebizibu. Ndowooza nti nebigambo ebimu byetwayogerawo ate nga bituufu. Ngolawo olutalo kutugulako ambush. Kyakyenaku nnyo ndimubadde kati ntambulira ku miggo omugongo bagusiba ekintu n'okuteekamu nekijja kuba kino mbeera wina kati enjogera ya ssaabu ndikubuulire naye ebyatukako byannaku nnyo. Okay, tuongera kusasira. Of course abatulaba n'abali mukulira ku simu ku line ebisinga babiraba ku video babiraba ku butambi n'ebyabo byonna kirungi tewafa kirungi mukyaliwo naye ate police yavayo negamba ati ekintu kyemuli mukola kikyamu ekintu ekyokukunga ngabo walogera wano luli kikyamu temukikolera mu mateeka mwenge ekibiina actually singa mukivaako eggwanga neligenda mu maaso bulungi olina nteekateeka kikuba kati already oli mulwadde bakumenya n'ebirala ebigenderako okwewala bino ebintu tubeerezeemu bulungi olowooza kiki ekinatambula kiri ekinagenda mu maaso NUP eri kuki ekisooka nebaza katonda nti ndi mulamu era twokwogera era nebigambo ebisobola okutuwa ku bantu omu Western region abantu bankole abantu bonna abantu b'ettoolo batuwulire bulungi kubanga tetujja bisazaamu bigende ku rekodi
etoro kyali buddewo ekigambo koko nga kitegeeza mobilization eba department ya kibiina nga bwe kibiina kirina mobilization secretary wakyo kirina atwala region nga bona structure yenaali mumwe naffe ekyaffe twakisalawo kiyita kunga kubanga bakitegeera mangu kunga yemu ku structure z'ekibiina kyaffe ekibiina kiba ne department ate kiba ne office ekinaku nnyo okuba poliisi enanga agenda mu maaso n'okubeera ng'alanga ng'agaana ebibiina ebimu okutambula ng'ebirala bitambula eggolo nalabye omuboozi atambula mu eastern region oza yabaddeko abantu newakubadde bajja baletalina abantu naye abadde atambula Museveni atambula nasinkana abantu na electoral commission yenalimu entambula nesinkana abantu bakola structure era balina offices buli wamu naye ffe bwongamba kino tetulina kutambula tujja okutumbulamu ekyo kya bulimba era tekijja kusoboka ekisooka polisi yagezaako okwegatta ne security organizations endala okuteekawo etteeka ekiyita nga kiteekateeka ekya poma eze ewumulwamu ebituli sections ezaali zimenya ssemateeka the sections which were contravening with the main law, the mother law, the constitution. Ssemateeka y'eggwanga article 29 baatwaliddwa amateeka mu poma nga poliisi okulemesa abantu n'okubakwata obagaana okukuŋŋaana n'okusisinkana kyazaabwe ekintu ekyakimenya amateeka abantu bataddewo n'etteeka bulungi nnyo abantu abasa ne basinkana baba bamenya etteeka constitutional court yagenda ejjamu ewumulamu ebitulinga ejjamu articles eyo article eyokutaano article eyomunaana aning sections eyomunaana eyokutaano ey'okumi nga tezikwatagana na ssemateeka omuli eddembe ly'obwebange eddembe ly'okusisinkana eddembe ly'okweyongerako freedom of expression n'eddembe ly'okwassociatinga mu bibiina akati ebyero nga bikyali awo poliisi mu kiseera kino okukwata abantu nebakuba emenya amateeka gyo kennyini ekisooka twatambula ne tujja mu mbalala ne tukola omulimu bulungi naye ne bafuna effumiitirizi bwe twatuuka mikyenjejo twasanga dpc ataddewo ofisi yaffe ekimenya amateeka dpc oba poliisi erina buyinza buggalawo ofisi ya kibiina okujjawo nga waliwo obuzibu obw'enjawulo poliisi neyitibwa nga waliwo banga tibalwaniddemu banga lw'omusango naye bwe bawulira nti ngenda kujja nsisinkane abakozi baffe oba bamobilizaazi baffe ofiisi awo bajja ne bagala ofiisi bwe twatuukawo tubategeeze tujja kuddamu tujja olunaku olulala bwe nafuluma bwenti nesebusalikino n'abalala betwalinabo mu motoka dpc n'afubutuka yafutuka bajja n'akamotoka awo ezake bakozesa okuwamba abantu najja n'emiggo n'alagira abasikale bankwate era ne batandika okunkuba kimanyi oba kubanga tebangamba nko nabatusaba tusigale twogere bambulire what is the problem is oba bambulire nti nina okukwatibwa am under arrest bajja buzi they might handle me ne batandika okunkuba okay chairman nkamale yaawo emundu okusinza okukatandika eza abadipisi yaddeyo emundu ankube ekyasikiranya njagala mbewo ziruke neetaagasa obulamu bwange nga process bakuba amasasi negwa wansi nebajja n'omunakuba ekigala ky'emundu omulala nankuba ekigala ky'emundu kugumba n'alimenya ey'okugulu omulala nankuba omugogo yensanyalala mugezaako okulanjana omusajja gwe bayita kiza ye osi operation yankuba kuteeka ku mutwe bwe yankuba I blacked out nenzirika kyali kibi nnyo kyali kibi neera abantu eno eyo story kirina kye nali nkoze mbadde nkola omulimu guno nekiroende country naye nga tufuna resistance naye mumagezi ngyatusinkana abantu baffe okuyimirizawo ekibiina chairman nga sina kusala kirimi chairman hello okusimba amaka
Uganda wonna bebatera batinoza Western region tibagende ngate abantu baayo batwagira twagira abantu bakola amasimu abawulira ku radio balina nyote yafo basisinkana twali kwezi session emumbala nebasaba sontongero basisinkana nekyaddaku nnyo ebambayo ate ne bakola okusosola okukwata nate gwe bagala okugjawo kati nenewunga bakuntwalya mukamotoka ako kiki ekyalibaddewo. Okay, kakati fokukubira essimu chairman fokukubira essimu twali twagala tumanye nga tumaliriza katebulwa akubedda kika tulina ntono program kiki ekiddako wakati bana abasajja bagamba temulina kutambula temutambulira mu mateeka you don't inform them n'ebirala bwe bityo NUP eriwa tetufuna ebyo tetuddemu ofuna ebyo bwe mba temubivuddeeko oba nemupowa nemukola ki nga bwe boogera muwozi wajja mu kitundu polisiemu obukuumi n'amagye gonna wekijja mu kitundu amagye gavaayo negatjayo mudu zonna zonna nga tetulina yadde ejjinja lyetukutte naye fekiddako kakibuulo ekisooka mukama abanyamba n'empona bulungi tugenda kubawo ekyenjojo tusinkane bamobiliza baffe kubanga kyenjojo ezikwata obuyuganda era tulina okusinkana abantu abo kubanga batwetaaga tugenda kumalayo western region tusigaza region zize era zigala tugenda ziyitamu zitambule mu polisi bayise ekiragiro ekyo era emenya mateeka buli wekyogera kiragiro teeka mwesinziira okulemesa ekibiina kyaffe okutambula okukitegeezaako si kiri era bakitegeeza naye bwebabategeeza ne babatwalira ebbaluwa tebazirisiivinga baganozirisiivinga. Okay. Simanyi lwaki enkola eyo etuzze emabega eri babaliki enkola eyo etali nyunyufu egeze mu polisi yaffe polisi nesalawo okwera partisan nebanga yafuuse ya NRA. Okay, batambula tebatukiza kutambula kulw'obudde chairman Nyanzi just a second zisatu oba nnya sibula abantu abali mu kukuliza essaawa zino nebaza abantu ekyenjojo abava ne batuyamba ne banyamba ne bazijanjaba nebaza abasawo abava n'okujanjaba abantu b'ekyenjojo abakuba endulu nga balaba polisi entuga naye nk'abantu amaanyi abantu abagezaako okuleetawo obusosoze mu mawanga nga balaga nti tukirina kuyingira Western region ng'ate ffenna tuli ntuumu twagala kuleetawo kyukakyuka ffenna nga tuli wamu abantu abo bakyamu saba abantu mwenna abannambalala mbebaza omulimu gwe mwakola musigale nga mukunga abantu tetusigala tugendagenda nga tukunga eggwanga era kunga bweri tegenda kuvaawo okufuuka ng'ekyukakyuka etose baleeddala nafunye ku maanyi era nja kutereera erisigadde ebirala byebaddamijinga ku bulamu bwange obandifa nabyo obandifa n'obulema nti wali buzibu mbasaba bannayuganda muvumire ebikolwa polisi byekola okusosola mu bantu n'okukuba abantu kintu kikyamu nnyo okukuba abantu they are not supposed to beat people they are not supposed to torture people they are not supposed to brutalize era kirabika bwe bantu bakozesa mu ddoozi okukwata abantu ne babakuba. Okay. Okay. Okay, niwe bali munonga Nyanzi sentamu ogwe abali chairman Nyanzi nuko bali kumanya ekijenderwa kinaterera sima gitakatanje program no kugira ngo ntwire abunu kugana akaba barwaho mushoyeje then nkajenja kare bije bya bahaza kurwo tugeze kwenda kugetting in touch kwenda kumanya embereho n'ibindi because nabo baraye binenyikiriza buryaho ito bari mu studio bamuyita kwikiriza nayo ninyo yo noreba yo takwikiriza nayo n'abanyabigana ntwenda kureba ebikubafaho ntwenda kumanya plan y'ibine n'ibindi kebyo kigenderwa Elizova twareba minister umumuru ba ministers ariko ni makumyabiri n'abandi abari yo mu mushonga y'abamabati yaragayo abana batanu yaragayo Western Sagnes na ndutu yakwatwa actually tiyakwatwa konka yatirwa harimanda abo kwizobera nyuma abaze kweherezayo umukono ya polisi bwanyuma y'ibirobina ari kurondwa kurigirwa ku rwego gatanu polisi yarakujya mu mwenda akaba tingindo kuna kwasa kuchobora nubwo ari yagira ngo we akaba ryo nayitebeka inyuma ze ati kandi nyetebeka kugira ngo kabasa kwija through my lawyers n'ibindi kebyo bone izoberi Hati yaza kusinda uko mu nkomo aharima mpaka birusha byo kwa gatanu okumwa okwezo kukwija of course icyo cyasa ngo ije sabiti
na Neria zona je kuzuheza umuruzira then kubaza kubanaga ko mukoti tuwe wenka turebere minister Kitutu na ko mwana warare kwirwe minister Gorobi nyencha kare ndwaraga ko mukoti kubaza kubana abantu bareba fetiye n'ibindi kebyo amabata gamwagabaze kugenda timuzaga gambo munonga mutwene muhura n'umureba gabasize garukayo nareba abantangaza no boss okuyatu y'amabata akuyabira twire ahira amakanisa ge amaramzo n'ibindi kebyo kuba mutira ha pressure kubagambe ibyo yagenda yagabamburayo aha amabati amaramza kuyabira tiro kenyine amabati no bugarabe ya leta amabati gatashikire namba umuhera kwa wakatwira amabati 300 ahundi kugambira yatwara amabati kigana 8 agariyo so nakibanjwe amabati nkabibiri abiri na babiri something like that bibiri 12 nkago kugira ngo base kwika amabati agaya kwena tware so toban turebe bibyona tiyo ntiza kwenda kureba president Museveni akarage yagira ati omuntu wena ina Kakwate nebyo amabati uba yagagararayo ubateyagarara DPP nabo cyukwataho umugezeho kwenda kureka mwakoro umwuga gwani ekinatungira umugisha kureta cyabushwaha meya witu no muyembezo wabo tahire abantu bawo kagira cyo wabahereza nko muyembezi ngato kwano jya munuruga hamfukizo ke kwika abantu bari umusasi kuko tire cyo kozire aharurengo rwabanka bame wa parliament ngabo kubari ishomero nkero tashakire irguto nkoro taronzero kubwo kurwakorwa irwaro nkero tagiziro kuwashakira n'ikiguma mbene hati omukushaka uza kushanga hakorwa mushobi ekibenshobi omukkomo umashashana nyina ngo obanza ushobora cyo kwanza cyabyo uri mbwebembezi tobugire muhati hato tungire nangwa constituency mpango akugira ngo hati of course divisions zo kwengera bibiri okoti urukakika wembezi no bumanya pressure y'uwembezi no gimanya bimwe ko kwasa kwa nore byo bigezo kwenda kuba ahaje ngo ngo wembezi no tekateka ngwihanga twerekerire nkahi kandi tukakora kugira ngo uburyaho twanture cyagwisho nje twateka ha pressure munonga kugira ngo tubakoze shobe demand zinzo nyingi ground no reba ngo nabwe tumukozere kino kumara government ije eke ebarabire mega ariko ikijya abantu n'iki cyakubasa koro iyo bari umutebe kanisa n'umurundi kandi nanabareba ba Byeine TV agwa program yeje of course nashasha namutayi witu nyanzi nkumumanyage kana urebe bigambo byanagamba nibyo busasa bwo n'umunyayuganda ko gambo cyo bagira kandi wahinduka wa mukora ga no wagamba je n'umunyayuganda tse point ayine kiri nace ikiyana asasubwa banyuri waye narimu inahinanindga aharudi yemwe hine binagamba hina batera amasimu bajya gukora kumize mu rugambe byo muza kugira ibizibu konka EDGAR n'abahurikize abari ba Byeine TV ihanga ibirabe birumu ibonire tubisime nkihanga ibirabe bigwire tugambe nkihanga president ukugambara DPP Director of Public Prosecutions na police ngwe econdoze abantari bafubire nguko biraje bugamba president arihe nenaro ihange dukora ukorseke ndikumanya obabingi muri y'abanyankore tuwe actually abakumanya urseke atkora be wakuzirona n'abazeyi hato urseke twatumisa tonto hata nibamisa nangwa nibamisa soda na n'ibindi bikumiwe konkensi cyakare twatuma uniza tonto hatwaye bahisa bagira amabago basigaho bwo kwiza futereka hereza abantu kunywa numakara abantu bakabanywa hamwe bajya hamwe kuko kubimanya mbona hati hange naryo ndukora rtyo hati twine uruseke ndubandu iho mu ndeku ndeku nebera umwamaro inga nebera umwe 10 deno uruseke no rwo gatwara kugasiwe arugami hati endeku no president Museveni deno uruseke nitwa bebembezi abarwa gata ubwari member wa parliament kushuma kucyachimari cya Marero Siwa
rero arukunywa n'abantu abitwereza ubuhereza beneficiaries b'ubuhereza bwa government bwe kubitiriwe hati wanunyurira umurusheke rwagati rukaba rufumukire kibanje mayisa ngo cyo kumwete kirahike iwo kuza kucyuma ubundi abatarakuriraho mu mbera nkizo babazo utabyetegereza konka uruseke rwabartihire yoje eco kumwe mu ndeko rwarufumukire rwagati nosika giza gahiko murseke rwagati gatka kibanje mayisa ngo kuza kunywa tuwakora tine chwanyi kunko mu ndeko gakora ki gargabi konka garabo murseke hati government ine budget yirukora haro budget haro national budget haro districts budgets haro na local councils ezitu za amagombora divisions town councils na nebindi haro budget sezo then haro abantu benyini last consumers abakufuna ebyo ebitwaretewe bwen hati president akateka yateka cyo kunywa cye yakiteka mu ndeko nayenda ngo tusike tusi abantu ohereza konka it is very unfortunate kushanga ngo uruseke rufumukire abantu bingi tuhindukire nkenseke abembizi bingi tuhindukire nkenseke mwe nayenda haruseke uru atekuka serte ubundi araze kunywa icyo cyakora kikamwika hata abantu bamemba ba parliament na ba minister n'abandi yunitekatera n'ubwo batwire bakirira kubakwata ngacyawisho abantu batwire bakirira kubakwata kandi tozo tuyeno bireba ni gushobine no na president abanyayuganda batwire bagwetongwitera kugira ngo nasherdinga abashuma takubafa hota tayine cyakubakora in fact mureke gumana mu gihe ta corruption hati ko gumana ugamba corruption ugumana usigir ugumana usanga gusiga amasa nakagambo kabonira mwe mugire ngo abashuma actually nawe akabita abashuma ebaro hekare mu safety ukijanye nasa no gushuma ati ko baraba abashuma Edgar na Cyagwisho na ibinjya n'abana bari yahana n'abandi bagira ngo gukore cyakiri kibi no bumushuma tuzakugira inshoni konka kuturagume tagize inshoni tukaguma turi yakagambo kako angugwa corrupt misappropriation ubwo n'ubwambo busigira amashita tugume tubigandeje ngo ubu n'ubushuma abana abashuma ukuntu kwiba hata nawe yaracurire ayirukanga mbwenu tukigambeje ngo abaye bari abashuma abo kuba okusakira abantu kikumanyisha ukura bo mihande tashyikiri buri umwe naranda kusakira abantu be kuko wabasakirota hati nka division twine budget twine ubusente bwo gukora amasomero twine bwo gukora imihanda twine ubusente bwo gukora marwaro n'ubundi konkati wasanga munazo mu budget ngakwata nk'ubusente bw'amasomero haro miliyoni 5 hati nkaziyaho ngatandika kugenda n'impereza kuko nayenda ndakuratire budget ubona bumva buri gushuma mbere cyo bakozere ubwo n'ubushuma tishwikirizwa mu mateka kandi president kuna tuyamba ejo system ekagumzamo ekashumira kimwe ekahikaha hansa ground aha muntu ategerize uruseke urete kibanje kizakubanje twira munonga ebiguri umunyambaro twiraho muri imbara timbu kuzagambe byahandi disuze tinshumanye nina tugambe byitu byambara twine mahanda yitwa waturu ko mu constituency mu kazuko mbyaro za harwe za kacika kamukuzaha imhande firi tukafunde sente zo kuchukora kunkabuke cyo buri yo bwiza tuyongize kurebeka mu twatebekana se mahande ejo kunkabo sente zinde zukwiza sente nyingi munonga za government aha nyine hurugudo barweta Victor Bwana makanisini si ya makanisini
rugatuwereza kukize kuba expensive mu East Africa abo kuba kareba center rugatuwereza rwiza raba Stanbic za Uganda Matazi za Kanzu warumanye Enzina ni rumanye na warugamba bari bona hamwe ninka kirata kurumanye mu Uganda yo 3 kilometers nkiza ubwana ujya mu byumye hatinda umugeni anywa handi wanje mukabona muya ifira tum natandukanye ababe bari yatumukunjura actually yo mu division yawe kunjura na garanti bahire company y'icupuri tekuza kuru igeta katandikire bakaba batakatandikire iyo wagireba baza kuronkinga abo kwa kumuyembezo of course bakanyeta tinkache yakana kunka machinery na road equipment ebyabe naza kukoresa urugudo akaza hari ya mahiri ibiri ya panisa sino truck za mahiri ibiri abana kandi bama mahiri ibiri abo bakutera ko babatera kere ba group gap ubu bakutera un computer nkakagenda ba number plates bate ko multiplex barete motoka ba parkinga kagambra RDC na gambra meya mkuru wa kachebezi kunka company kanishupuri nkachigambra hizobe kucyabusho watandika n'urwaro rwawe ndichi n'icupuri takubaza gukora ruguru hatejo company ndikwenda gukora summary period y'ibakiri ikahwayo yagaruka yasaba extension na extension na yahwayo Rutine hurwashikira rutine hirwashikira hati council na nyindumu to silent ariyecho izi ni sente zempa musoro ni sente za World Bank nyowe niwe tuza kusasura kizara yangi kuko umutabano wawe na mwisukuru biza kusasura sente izi when hati atage company bakirize ki aba kwata bacutuna na rugorobina nabandi tubashuma hambara bakari ikizubun kanso yitu no contractor ni ministry World Bank yatwire sente niki tubaba abasubuzi Victor Bwana bamara ubwire batakukora batageza gutorwe bagarake mu bazo bakora wasuma hari yarwe bukona aho company nayo bakagereza umurumo gukora mu misoga amaduka abasubuzi barwe bukona bamara meza asatu edigo ry'umunyakamu nunura abaho no harero akareta kimotoka ya nankuru baharekereje hagwejura takurabo imotoka tizikuraho abasubuzi amaduka g'abasubuzi gakingira kandi umukasheshe abakozi bitonda kera muri babenda ho mushoro so umwe ni 20k imikono yitatko bwaba abantu kandi nibuka waranye no gama ko mwembezi kandi gamba byo rukure ati ngumuganda kwagamba ngo imburete fayona ntwitaga kurerekangu no manya akacha nakachara kuri ubwana bwe nkuko akacha ko igo ninke chuko kati akacha na kona akacha musabe chungu akoni katizi chungwa mani ako kumbe ko orwaro watera ruke engubuntu kazimara mbemu abantu abakora imirimo yitu ya kanso aba contractor ijime meshi mikwane wera abantu twatabatirire rwari tukabamuriza ubwana bwe nkuko bwaza kuba well no meya cyangwa cyo nizagaruka of course akina kiri no kujya kubona ushobora ikondere nabaniye ngo tugende tugumize mu wakura meya version ya meya nk'iyagamba ubwo n'umwebembezi tiro mwebembezi aryo nashobora bimwe ukwa kubireba abo kubana hatashije umwebembezi kandi ukwenda kuba amazuma nabyo batureba twaba tutavizire ngo twaza kutanga ubucoshoreki cyangwa ico no mwumbantu abasingira karuru kabo barakasingira higura umurumbaza star abo kwanga abandi ho ninkemanyira ntabwo ejo tari kugamba ngo nagamba habo kuba ngo hine kimubingire naenda kurwo mu kibina ko kibina kimukunda agura unaro abantu bamwine konka mwe ntati wareba abantu abo twakubintu tekateko ubundi nguka cyangwa ico bamwita nabasafutine rajat ngwenu ekashweke hati nawe yagambe ejo ntimanyisa ngo ikintu kigenda utovande tuwe takundenya kibina konkana nenya actually nanya abantu bakora ningashi na nyigira ninga na blaming abantu bakora nsho bi kugira ngo bundu bakabasa kushemuka n'ibinike ikondoro ryo n'urundo bwa member wa parliament Edgar kacyo kubuzikondere ikingambe ibintu nkebyo nimba ni nyendangu
nko muri Mbarara state tunuzuje wa president ati president atakarigire Kampala kwikaha turebe RDC witu wambarara nakwata abantu wabo true turebe Kachebezi na argayo na wenka meya ngana gishiyagamba naragira kamukuru wa state atechache cyasho turebe company mbagisqueezinga either nekora ninga ne surrendering ejetindemirwe tukimaye ngo rukozereki bigiremirwe konka turagume tuna tunamire emyaka negenda neyo kabakora kabunama RDC kabunama sinsi yari hangande bari yondo torankanye uhurire bibiro munanke no mu service commission bakemeriza ati ihanga abana tibine mirumo abariyo abace abasabire imirimo ya sente kibanci mayisangu Edgar tindu kwere cyo kureba ko nkati we size yawe abantu bakuremba mangu uri mu Bweihanga sente kandi nazo bakugira ngo umurimo nubwo bitwa nubwo 220 ugenda kuzubwawe nanguriya nakaroni ozireta guzo nubasa kufuna capacity hateje imbere nti batwahikankanye yewe ya bona mazuma ya sente arukiza sente mu aho harimo ya miliyoni 10 miliyoni 20 miliyoni 50 n'izindi notekateka ngo umuntu naza gukora mirumoki ntwenda turebe action in place tuna twataga ninkabebe mbizi turebe kintu twarwanisa injustices zezuru abantu bakora twakorera abantu twina bareke kutuzuma because kinkushuma kagudo nasanga kafiri bamucyabusha kagwa abamwe hati tutandikiye no kutina kuzumbantu bace kutukwe hayo twazumbantu bachikubuza watandika kusoborora twonkeki kikabenshi korwa nanga hatuhinduke kizibu babari mnonga nije ko ningaro ikondera njano rebe ibyo umuntu ari kubayerekerire no rebe bameya nkababerekerire nangwa shobokane batungo mu gice cyeta cyagusha kije hariho bwo kweto umuntu ari umubembezi no kwija kukabura hati njya wataka fite bagomba tureba ati ivyo mukumbuza ngo katuretire nanka utetera nanka umwa mwe njya tubine cyo kutuganda na rondo kwa njya kuzo misha ngakushobora kitugeki badagras bari aba muzori yamisho umuntu ashara mabura so nabwe cyo cyo kurera tabantu nkabacyagusha kugeza kwenda kwija akagisi yashobora ikondera we barobundi umurundi moderator bwenu ebirumune bibaho ko kuzamu wabitera mutoci nkitwe nk'abantu abamitoma ninga nkitwa abedekatekere kuzo mu byo bwebembezi obundi oreba nebyo busasi obundi bikushobora challenge bikushomboza ahabo kwa ko kuba notambura wajoti ngikondere unoenda kuza kwiba amabati kigamba cyo ngo umuntu akubuza ati noenda kuza kwiba amabati mwene bintu bikuteganisa kandi itwe nk'abanyankore ubumwe abantu bakaba bacwe fumu ngo umuntu twara kutwara aha mugongo keje kamukoze umwaje umisabona bwenu ebintu ebirumune bibaho birumuni bizumisa abebembezi na nimporame yako kyanagamba abembembezi abarukukora oshotubona tubarukukora oshotubona tine kibagenderiri konka harumwa abantu abarukuba barumuno bakora nyenda kugendera munonga kugamba haciya kugikongera kimeya yanagamba obunu bobwire ubwo muntu ushemeye kurugayo ukagamba oteci cyugwire ikicikiri ubwo ntuzakuba tutasihanga yitu n'amazima ndio wa NRM konka kandi amazima na Bible nekigamba ngo ngabahindura businguzi ningani mubabo businguzi mwabana mugambe by'amazima mbwenu nkabire ningira nti ebyo birumuntu bibaho n'abanindeba amakuru nindeba nandutu yaba too dry wabano shotine ekintu ekibireho kandi ekikureta haba kugira ngo omuntu ayetware nk'ekintu tine kibireho nahabwo kugira no kuba kubikora tine kirukorwa namango karakantu kakinyinja kari bamukantu namanya ati no kaherezo bwire ochumaro bwire buke kikargaho konkana abanisima president na team yeyona okwi ebaraye yahandika ari kugira ati buryo mo weno inakakwate aha kintu eco agero kuyabonerezwa kandi nabanishemererwa munonga nisima government kugira ngo at least aruhe chere umunekora
kugira ngo nyensya omuntu ondijo arebe ngo ekikigwire meya witi yanabweta obushuma n'ekigambo cyangwa munonga kandi n'ekigambo cyo kushwazana okuko yaba munagamba nabaningira nti obumwe abebembezi nk'uko yanakozesa akasheke you cannot give what you don't have tokubasa kuhereza ekyotini nkiba nikimanyisa ngu ogwo muntu omunda ye n'omushuma nobu yaronzirwe kuba minister nobu yaronzirwe kuba MP wa member of parliament omuruwe n'omushuma so obushuma nibwo obwarukuhereza nibwo bwarukutwara ahabo kuba nicyo cyari mbwene nabaningira nti kameye kuyanagamba abebembezi tubashaba bariyo nito abantu mumbaza kuzayo aharabe hagwire ohereke ngo hagwire nitekateka hana munwani wanje Douglas naza kwikirizangana nanye ahubwo kuba nagira ati nituza gukora konka ebyo bintu kubane bibaho ushotine omuntu wena oyitekatekera gukora ahubwo kuba abatakukora mwene ekibini mwene obwiro bwinje nikishanje ekirungi abuko wakora ebirungi byinje ukakora yekibeki nikishisha biriya byona mwene hati ebibe birumune bikorwa mu government ebirumune bikorwa nabebembezi bitu birumune bishangira ebirungi by'abantu abarungi barumune bakora mwene abanisha bango aba barungi bariyo bajumirire ebyo bibe birukorwa ushangi ihanga ryitu ryahebwaho esente kuba bebazireta umunwani wanje obakashatu rwahwire kutwabire turyaha mutaje ati amabate ekigakwatirwe n'ahabo kugira ngo nigayomba patargaja papa so waba nugatwara ngarebeka ngarangira nico gakwatirwa konkana banisha bangu amabate gakuza kurugayo n'ebintu byinshi ebireturebire nibifa nitwebuza abo barunji bebembezi abariyo abajenderire gukora bono bakora ki Kubari mnonge kondere ninja kwa rukumarira ndukumarira nabanisha bangu abebembezi bitu reka tukore sabazima tukore nangwa twinemu obwarahanga omuritwe otakora kugira ngo orumuntu okora ahabo kuba tino rukureba kora abo ryoko oruwenka orebe ekindi muni nkora kikire oyetere mutoki ekindi muni nkora nikisa hange kitinsa nitekateko bwo turakora ibintu byikire aho turabe tubikora abantu bonka kore kantu kora narahanga okay bari mnonge kondere nabaniye namwe tugendera kimwe innocent kora kwano rebe ibintu bigenda mu misho mu ihanga turekiriringa nibyereka kikishani nikihe kito ati bana Edgar bikirize mbanze ngireba mwabi nasasugwa abantu abidasasugwe no mukuru meya cyabwisho ariyo mu butegeki konka agariyo nara ubwo twehono hasa mbone wareba za ko murisa yotakaza kandi kugira nimbaso kugira iki nakora ngiriza mbanze ngambere abarukutureba GNTV mu Uganda hati ebire ikeke tar mu cyarajyo I mean tacyo ekiba kweta rule of law naza kuzanshonga z'amabati Edgar twire ni kuratara ekintu eki kurwo baheza kwata minister w'shonga za Karamoja Maria Goretti bakamureta umukoti nango bundi tutegatega mutisharakore tutegatega ngo ko nakazana President Museveni akarugayo kandi bahereze kwata minister nandutu nicyo wantimanyisa ngo aho gire mutubara kwa ceremony stop President Museveni akata ku kigambi ahabo kuba kikabaho minister kitutu kikabaho president ataka kigambi so nicyane manyisa ngo akaguma rinzire nko ari akitandike kikozere kibuzire nda kumarize na ramateka gono gaza gukora ki now President Museveni na ibembera executive yenda kugambira ngo mu Uganda twine kitweta anti-corruption anti-corruption act negira ngo omuntu wena orayijumbira omushomankuzi obumukweta obushuma akubana mugezaho kukidisigayizinga ngo abanyarwanda batakicenga obushomankuzi obu orakwate wena yaba proved ngo ashomankwire bintu ebyaye bikuba bishemeriye kuzombantu bahansi ebyaye nebyona bimwihwe Minister Kitutu
akija nebyapa ya leta by'ubwigago byona for the first time omukoti Hati ni kibamusharire ya leta ya Hati ni nyanda Byeine yani manisa ngo akana manyengo akokoresha be handi yagaraka hija ya isimana ko ati nyine bintu byanje tino kumukubasa koraki kubinyaho yani manisa ngo mu Uganda twine rule of law Edgar nyando ikirizane nanye kugira ngo no kubanza ekinde cywagambe cyawe boss okugaya ka leta mabati agabire yakoze and government okareba yagumera quiet. I ask myself government negeza ho kumanisa Hati kundabe natwara sente wankanga aho ndabe nazisiyanga arkenze janye manisa ngo watankangire ninjya gumuzamu nezikozesa ki ekintu kwenda nabebembezi bingi numuza kunsasira ko tureba GNTV nabebembezi bingi nambona ho giye ngo na nincherizwa ka GNTV kare sere nkorukara urwabantu al president Museveni agiriyo akahunamira kandi ari kucyumanya kandi bakariye binkweli nangaruka government zebyanga abo kuba hati turiyo tureba Ebirikubaho Hati Byeine Kakwateki n'Ebiyobutegyeki Bweihanga Ebiyobutegyeki Bweihanga twareba butandukanye ko bwana ugambo hona n'umukuru nyanzi mobilizer wa National Unity Platform Ebirikubaho obwa Hati no shoti Uganda Elione ne Shanke Elione ne tenzia nenda cause ebyona these are characteristics of a failing state abo kuba washango ine anti-corruption act otarukubasa kugikoratira hata umuhanda rw'utugetoreke kugira ngo ngwetorekere abo kuba minister Maria Goreti Kitutu akatibwa hemishango eshatu ubwo kubuzabuza ebintu byayo bishimwe kuzombantu ubwo kuri ya sente za government ubwo kwesa kubi office y'enkomuntu now bamuhereza Byeine obwahuiroho kandi nkuratere kintu ekibabire nibahajana ho ngo muntu bakana bagamba kintu cya Byeine konka court eri kuza kurekura minister aha Byeine hatiterarebire aha mishango yabe mutibwe ahabo kuba twazo mu mateka agihanga tukareba ite amateka kwa agogamba aha kubuzabuza ningasho kosa kubi office atoshemerire kubingo waheza cyaheza kuba proved ngo gikozise kubi wako ebintu byose gukora twabikora oshemire kubingwa konka bahurire president Museveni arigireyo akagira ati ba minister bargombwa minister ba summoning ahabo cyangwa yakagira ngo kandi babuzweho bazomukoti kandi kote zitkumanya ngo nzikoragana na president Museveni yarga akagira ati ogu minister arujemo Nare nkote banze koromo omuka kwayo abo kuba now ikindi kugambira ebe muri yo mugamba ihangere twine 3 arms true eseme kubandi zikora independently and that's how they are doing our executive no president aina authority yoko bembera executive kokata ine authority yo kuhabara judiciary ngwe summoning wakoresha judiciary yonkayo ishime kurgayeka ekakora hari yogwe wakoresha Hati president Museveni yargayeka dirati amosurgorobi ngo kuturebera abantu akcara abantu barigere yuko sharinga ngubamure kuri ngwabo kuba mabandi abagabura bwize nundi so twareba judiciary yargaye yakora umurimo gwayo executive ko rugwayo na registre ko rugwayo obwe n'rwihangiri yakubasa kuza ombutera wari mnonga innocent Douglas ihanga ubutotanga kwata ba minister ubatanga kuzazaruzira ubatandika president Museveni kurugayo akigamba ukareba n'abantu bamuhurikiriza obwana abantu nkabacha busha bebembezi abine what I can call a huge following abantu abo kuratereza yargino bayagira no this is enough untwenda president really you should calm down kandi ukikena nahansi habemeze gututwaza kikakuremerwa ninjadagara stinkure cyo gukora no mu position because Hati tugezaho kwenda kurebuka ngo system yaba niyo iri wakora cyenyine cyice ekito cyota hano yenda ati nicyo bagenda bakora Ebara washinze Edgar nyenda kubebaza batesa baragayigoro nabakutureba kusiyo bwire umuntu kusigaho ekitande cyakaba kiri ya program noteba kumwebaza kandi omusi Edgar no manya kimwe aha bironje byanje tindi kuca mu cyero kakugira ngo ebindi byona kabireka
kunkana shuma obakweta President Museveni ukamushobora mu kirasi ya mbere nyabona n'aba bana bamwe bizire Hati abantu bamwe bashangira ubutabonka bwa master seed bwa President Museveni bwarigire bolo ngo dogitara kato basa sinde cyo ndagiras ine version zibi Harunyu vandu ndashaka ko yegese ndiga master seed y'abantu zekera mu bishuba bingi benyine bakagigura mu babika so tekero mutati najituma muganda wanje ndari yasta kujya access ngakunkanyuwe abo kujunjira so no mayamba jangu okurwanisa kintu muteka kubanza wamanya ubukomoko bwacu icukuruga amana gacu muri history yecu so wanonda kucengage government Edgar no teka kubanza umarubwire bwinshi think cyamucerera hariye because imo bakutureba tindugwena ni mu rugwemo no izuko bakwata kazinda izuko bwire bwacu bwamu bakwata ba Mike Mukura ba Gilbert Bukenya obwizuka ba Aris Kaboyo tokwizuka ngo Aris Kaboyo bakamugaza n'umwa minister kongesente zitu zacoga mutuzikarebekaga omuchome bakazayo onkabanya Uganda in return bakafunachi abakara moja bariyo no barembuza bo no baramya amabati gabo aba minister bija kubarabyo kana kugizira hizungu hine kiriyo ni kirabo hine kihango ekibabe mbarabyo umaka kwisi ona nacho toka appreciate ingira abantu ko byo no baraja no ekimanye kingu marahango go unsaba naija kutangaza ntuzakuba tukira ha ekeki nkija kurabaho harahaba banda bakuza kurabya yo umururuzira nangahi ngo mucyamucerere den hati ngatu kuwatandika ango hine kiriyo chikoro ebintu byabakara moja at the end of the day biza kuhotoka bigireyo nibiza kuzayo because abanyayuganda bakabishohoreza mu senti wari kutureba wumbe nimbuga nizo nkambugana rwo gukora ati tushe bintu kabyabe bigebe bakara moja atumufake nabi hata na mangogwe nawe nanda kushomese abakara moja emyaka 38 President Museveni yamaze urumbo naku gordo bajibire nte bazi babasigara bari abanaho abajibe n'abakara moja ni byirwe ba iryo na wande topic ndaje kuhereza akuba nayo njine ho bwira so kubahereze kubabanako time yo kumuro no giye because kana gambe chite chikurwana nacho ni changa because that is the reason why I'm here otherwise anye omchara riyo mukaka bindi umstande cyanje kunka nturwana n'ikintu cyangwa Edgar mbweno ite turunda no sente wito mbonako harimweza meya cyabwisho harimwezanje harimweza Darius tuzurundana bagarika bakoraho mbwenu reka tuze kuyamba bagera ki abakara moja ayitindi shuwa faces zabazo muke abo kubatindi shuwa na ukakwa Omushana nakon kwitaga kucyondo umuntu wa nare muwena nimbatira now esente twazitireyo kunkana zo tuzakora ki tuzahikayo Edgar so itice cyukutushasha kugira ngo nubaza kucyamukiriza amakuru rero bamwe bari mu kushitama rero ba police bari yomba bazara wensi omukasheshe no kurango ibyo byona byarabaho konkabiriye bintu bwite ne sente zitu tibyabahebwa kandi na no kutoka tibyakoto so Edgar tindu kwenda tucyamukirire eje regime omurimo gwayo nkabe ni expecting omunyayuganda takagira cyakara moja cyabwisho natangara byone bintu nabimako nkanto ninyebuza akikora yo kikuri akuba hino umuntu ari kubasa kubuzo mwe narebo imwe muri yo numbuze sente zita hizo kutora esente ze ziba kusibyo mbase de nkaba boro kureba kabare budget ntibagihankanye umushara gwaje n'umuhozi ni miliyoni zibiri kwiho yataho mbwa LD uneri izoba wagita umushara gwe tuguru gukora na pati imwe zatuye nakora ari n'abanywanyi Edgar imango kasho economics wano tasya emitwari 10 kigumire kushango inabanywana ba contribute ngera miliyoni zikon so sako yawe niyo kubega uko kuzaho mukabaro gurahuka tonto kenkumi so sako yawe neberyejo hati muhozi yanafuna miliyoni zibero kwezi kigumire kunjira ngo sente zibarundi neze zo wari hati nka nani analyzing ebintu bijire kabari
billions z'abanyayuganda ziriyoni zifata hino ari kubuza budget y'ejo nerganka tukamanya ibyo billions bikora kibuza wenu ese kenzo koza basaba n'abanyabo abantu baye naremwa twaba tutarigireyo tukabahemukira Edgar twaba tutarigireyo tukabahemukira imwe yo mujya mu nkiga bakara moja the other day ukahurire bya biri omusente z'empungi na nitwe twenyine mishoro no batunyiganda tugihereza abantu bworo umuganda wanje Innocent no yanakigamba obworo buriyo n'ubweyongera no bunuka Edgar twaba tutagizire ekitwakoraho ngabagira ngo hati government ekiyasigaza no kutushorozana no mwisi yo kutero kwisi and tutagizire ekitwakoraho Edgar niho niwe tukagera kashino kangaba bine kibata kushoroza ine kibata twiro atumukira kuko bari no bakora abo kuba buri kimwe bakiyire ate kibasigaza no kureto mushoro gwo mwisi ubara no government kwasa kuvuta aho mushoro gwo mwisi tere kuvuga so yabo kubwo bigandure ngo kwitondera yabyambira no ngo amukamba cyo bari no enda kigaza bishatu ni bezene tumaze tuganira tiyo tugera kwa me yabare munonga bwenu ombero kaha kesande hwire abawa ngagama ngo kitihangeri nenguzi kandi hamwe ni akitoro kaherukaho banyanzwe kandi kubona ko na dagarasi ibyo ne bafutamu no kwenda futubuzabuza ahabo kuba ngaza kwetegereza denyo katanga kare following amakuru gesto kambi hani informed wara nije gikuganga to kwetaga kusokushoma hano hona government kandi eferwa miliyoni 200 buri mwaka zija zargamu zazo biliyoni ahora ejenoro omunguzi ejenoro kota ya otagerero omugashuma yoni ngenda gashuma nawe kama fakta nvako ana bakondo rutazi naho aho twargaho hatwazo biliyoni hatu tugum trillion eshaheji omuntu rukwiba miliyoni 10 cyo tumwacisha gwire ngo mitegano makuru namwe tikumanya ngwere yimbwire kuzagaba bakaramoja abibera mu badingu nibiri ejo kubaza imu muryo mureba abakaramoja ngo bibera mu bati icyo cyo dangerous harihemuze dangerous abuki basende z'amarwaro nabayita abantu batarahasi ya rukumi ubwo akaramoja nabasaba agibere no nikibi konka ayisere baki ubwo wito bwegese no jangwa wisero bwegese no bawita feature y'umuntu no bawita abantu bangahe naho icyo mwasangu enguzi erengeserize hariho bwira inyuma harjiroho harabagiro mbya oyirwa kwa nujukaje icyo bayisere handshake bakaba mbuzo je ativugaje bakuriyo ukafuna zingahe miliyoni 5 ukafuna zinga zaki kingumanya hato kuchonozo kundi bakari benda kuwa otubatko umuntu chigwa no muntu warumukoti chikota isamanya kuzozo za file manya DPP manya biha ejo evidence bachigwa mbajirona nizo barumwe nchakayo gafutora chamugoranye imyaka 15 bakajikusuba aho no bakoraki aho no abana barebera konka abantu bari biba tukabaristo abakora kimasa ngo buza kushisha nondijo nakoraki nondijo nayiba aho twargo twamazere twaza umuzate mangara twaza umuzagura ubofari abantu bayora sente namwe ni hangeri ine sente kanga ngeje mazu abantu bayora sente zona baziwa kino kumanya ahizagiye izarandra twandarga naho enguzeji tukwatira abergo bongo enguzeji cyangwa rwanda swa buri muntu wena aharengurwe aho kuba rwakoze constitution ni nzima bagitwara iyo miyaka yakare bakagikora je wana orebo ngo sire Uganda atko 41 nereka ko buri muntu wena ayinosa kumanya information iri from government oye mukumanya magara go muntu nimkwasire ahasejurte mwe niyo muntu we warageze ukabuza cyamane sisiri wawe otwonga hagombora plane neha a district wana oranganya bukungu rero mateka ga government mu nimingi tekora cyo temporary tukocyara bisho yabe tine sente afazane nekirika konga bakagenda bayemekanya bukungu herese senta siri ngo bajya baguridinga bombe cyarakazi yembe nayo ko mwana w'imyaka mwenda nakakwata mutwe tingumanya mburuze nicyo kiga murembe ninga ahantu abe bashegwa beka koseze nkikumi na mukaga katobari bombe cyo koseze umushanju ezindi zigiri kimasa ngwezo zirigurwe waza ko bitu byona ukareba ndamuresha yona izafutware ba kamera mwena ni exposinga agwa ni to abantu twabastagambira omuntu tarabani kwakiba reka teke kumeza insombantu deka tumere ko mushumba ngo tukora umuntu nabayibere ntama
nabayibere mbuzi mukano n'umwareba na nabendi ntubadiyambe ubwo muntu uri kubayibere aco cyo no bakwakira no bafite ko bisho rero bakamugambira umwene wiha rahanga yongereho ayongereho ki mukayize ngustane ahafitire ayongero ubwo nawe wa stane bonga banga bamuhereza katebe ko misho dirastama rero umuntu ayisimba ibyahanje numanya amaniyaga to anakora bakujya ngo yibireki dira abakazi be ko batandika hangara oyino ko bari kwa weno hanga no yakorese akakweta ngo ibi icyo kumaza ngo abantu nitwe twaba abantu abastabire benshoni tukuza koraki tukuza kumaro aho ko obushuma wano reba bakore nguto imagine nguto takogere myaka ibi urukumana nesha dago kama rize ngona nacha muganga mwene uwantanga kai nguto takogere myaka ibi nguto yafiri noza korora budget ora bagambira karwamba amezi gakashuro nzagakora nzakoresha mereri ejo budget hingura urubuto rwanya kumunyo bushoma budget ya district mpurana bagigamba nturanibuza bo bakasarazi omugasho gwabo gubagwo bo ba MP omugasho gwabo gubagwo ekintu babacoma ombageti tyakorwa imo mwarabuze niyo je kuzimasa gusentezo kaona abayastamana group ye ubunda kwata nabacha betori akasente bakatema tema bari bakwa reporta ngo kiti cyakoraki ngo kiti cyako dero nyo wediga rukendera ninjira gambara abantu nkehe kubagambara amazuma Yesu Kristo go watferi akafera myaka 3 y'ubukuru yo okay hazo takaje ngo nakata kwenda myaka igana ninge koyonjere konka burunju gwesi akaja tkangambe j'abantu amazuma banyangeje bahitaji konka merwa byana eba mugambe ebyagambere birone bereba muri nanye kajandiriza gambara abantu amazuma nayo kutora obanga ya tinga jerengere obanga hi tkonga neza kubagambara nanyo inyitisha heje anyite konke nabagambiri ngwe muziyaza kwidi ihangeri webare mnoga Elias webare mnoga ameacha kwisho webare mnoga Innocent Douglas hamwe na Nikonde ya Mtomba EDGAR AKAMPA twaza kuzaka cyo mukahumure seconds kama 12 then tubase kugaruka Omushana Gw'Ebyobutegyeki ishikwe ntuye kona kureba ntureba ngo Ebirikubaho Hati Byeine Kakwateki n'Ebirikubaho Bweihanga irigito bintu bya Uganda n'ibindi kintu basa kuja kutogita hasi mu yitu wabo inakire konka mukire kachako rukubarayo tiyo ntuza kuba ntumura ukake abo kwa ninjo kwa nikugambira ngo oteresumu yarabamu ubuza kibuzo ninga ogiro habuzo watuhereza ombari mu studio ko kwasa ko cyo kwenda gane bitu nimbasima nimbebaza mwe bari kubayo mwe bari kuba nitwe mwe bari kugumaho kandi of course anga GNTV tuba turiho kubahereza enda kubagira ngo mugumeho no businje kandi mukire kake reka tumureho then tujya kuba tugaruka bitu twabantu tugaruka none nabwo ninja kuba ninzo wamenya kwenda kumubuza agize kwenda kushobora ko kureba ibiyona kubyo ngize kwenda kubaho hataba kuba icyo kesho zagarakaho no kugarura abantu amasiko no kwenda kureba we forward ne tukakora ki tukarebuka ngo abantu wese babo turekamu tukakora kugira ngo abantu tubatwa amasiko bikondera mukajezo ko habuze iki abantu abaryo mu gwebembezi mwakamuhana buhabuzi abantu mu kuturamo amukuzamu uburyaho mu kugenda kwenda kuganira nabo Douglas we tukagezeho tutakurebuka ngo hati twabihamu politics aho kuba nakutuzerekamu natucho abo kuba hati twaza kugira ngo tuzirekemu ati cyabusha kare na defending ikondere kabenderegayo rigira ngo myono bunde ndi wanari mu kintu cyari cyugwire ko nkaho kugira ngo ndi wapate kandi abakoze nabaye naremu reka tugenda neco oko Darius nahurira Innocent yamjya toni cyo toni naremu nate kwa kugamba kurigirira okwa ari kubana rebe bintu nahabwo icyo baryokwe mureke bintu bimwe hati turugaharure ngoro kugira ngo ngewe kibineki no kire kifire ukakiguma abo kwa njija kuretera bembeze cyo kubacabyo nabatakora myoga yabo ndija kwetera umuntu ngacagwisho iyatira nakoresha suppose dukora abo kutina ngo pate ningabo kujimanya ngo nabajimanya munoga baza kukonka kurwo yaganda iwo waheru nabwo kuba wotari waye nari mujyo tunkuriya no wari waye nari mu nagambe kikubasa kuba ndi tiyandi hanga ninge cyange cyane reka tumurenda cikemwe nza kwa tugaruka EDGAR AKAMPA ogura Omushana Gw'Ebyobutegyeki cha GNTV. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country.
This is GNTV, releasing life. Abantu bambara mwena abakakuba kizungu nyamitobora nyamitanga shanyi kachika kandi nakambukuzi n'ahandi hona mutakaferwa ebirabiro na mukaga byo kuwakana 2023 aha Chai Global High School omurimbara hari abaho mpira gw'amanu munonga hagati ya GNTV hamwe n'abeshongozi abedini ningashibete Western Gospel Artists ababorengera bizo babona baryaritana na bamwe aha bakozi ba GNTV ahizoberyo Charles Rukundo ngumazina ganje kandi ninkora na GNTV ninyenda kumanyisa abantu mwena ntuza kuba tuyino mpira uguri hagati ya GNTV staff na nabeshongozi abengi gospel artists. Yes, amazina natukunda Matias Maldadi, news editor wa GNTV. Ntubeta abahagizi bitu kandi abakunzi b'mpira kwija kutushagika na mnonga mpira uguri hagati ya GNTV heruzana n'abeshongozi ba gospel bona muri burengero izoba amaze kwitibekanisa tuyino mpira kasameme aba gospel artists abakishangwa mu rurembo rwa Mbarara tuza kubantu bagutura nyewe nko muzani wo mpira gwa netball ninza kubatera kebirere mureta kadaya himuratware girls. Alright, ako kalabye anze amanye bampita Barije Jasper Muhinda okimanyi ku sports zone ngawulijo atukwetede program yebye mizanyo katenno kuno tukuletede omupira wakati wa GNTV n'abayimbi aba gospel muganda wange abayimba enyimba ezedini tugenda bakuba amagolo manager wange omulabye Mathias omulabye atele Uncle Bukanya omulabye tugenda bakuba amagolo bloody oli wanaye yanguwa mpira gukoleka webale nyo tubasabura pia manager wa GNTV Charles Rukundo mpira yaguhereza Bishop Cyrus Tayeba director wa GNTV Bishop Cyrus yapasingira Mathias atkunda yashara bingana jofure bamushara Peterson yagwiba yagaranye nyuma kuhereza Isaac T na Shanga John the headmaster wa stage Mayor Innocent Itungo wa Shema yagwiba kandi GNTV no mpira nibagenda mu Bishop Munonga Bishop Cyrus yagufuna yashara Bishop Cyrus yashara Bishop yashara Peterson yagwa hansi Isaac T yagize gusumura Isaac T yagunaga Mayor Innocent yagubona yaguhereza Kajezi design no mpira nakanga Kajezi ya passinga yahereza Bishop Cyrus Tayeba director wa GNTV Bishop Cyrus yabasa kwa tena shot nuje munonga hanu ya goro. Stand up for the champions, stand up, stand up, stand up. Blessed be the name of the Lord. King of Kings Church hamwe na Bishop Cyrus Tayeba na Bishop Nicola Tayeba mbakumaisa utakafirwa lunch hour kuruguru kubanza mpaka urwa gatanu shamu kagani chweka mpaka shamu nana. King of Kings Church ijaturamye hamwe simze hamwe kandi tushabe hamwe ebikomere byona bikomoroche. King of Kings Church, loving God, loving you. To be the best, number one and nothing less. Abantu babwizibwera GNTV yataye mchanga chanyu kandi mwabigorra Nyachara Rubindi Ruhumba hamwe na Bwengure mutakaferwa owa mukaga 2008 ebyo kwezo shahamwe ndazihangwe hari abahemzano ya mani eyo mukago hagati ya GNTV hamwe na ebirunjibirwa mututu financial services ningash jete ebo sako hari abahempira ya mani nka netball volleyball hamwe na football Chai Bwizibwera kandi izoberyo yabanza no kuyonje town ya Bwizibwera na bwanyuma tweshko mu Chai omuri Bwizibwera tuzanze mpira yo mukago otakafirwa 2008 kwa kano ntuzakuza Bwizibwera turukuzana na Ebo Financial Services mbona ba Ebo mwetekateke nyowenye nkanyenda kubatera goli 3 nyengo kunda Matias Maldadi kandi news editor wa GNTV tubeta abahagizi bitu abakundwa bitu kandi abakunzi b'mpira kwija kutushagika na mnonga mpira uguri hagati ya GNTV hamwe na Ebo Financial Services Bwizibwera Chai Bwizibwera kandi turi atandukana no kwere town tenderene mpira omwazi kandi mwe babwizibwera mutakaferwa echa Ebo sako 2008 tuzakwiza kandi nimbashamwize na no bugutiya bwa goro abakabana mwabareba bayetebekanise ikintu kiza kuba kiri kari Stand up for the champions, stand up. Warahurire. This is GNTV, releasing life.
We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today, or what has been happening in the last 2 days, is a mere change of guard. Not a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. GNTV ni kusima ni kwebaza kandi nkutangira ndachekana n'abantu boranje tukabasa kuba ntwendera program egiye uri kwezi ni 19 ukwezi kwa kana umwaka gwe 2023 and EDGAR AKAMPA ugu n'Omushana Gw'Ebyobutegyeki kandi nikunda bo bari kubayo wowe no kugezaho kwenda kureba Kakwateki GNTV abo kubakira ko kuteka hora mnonga abantu program zimwe ugazi mpako mwazi utine cyo rwanda ofero aho cyo niko barasashye ko kwasa kuba wundi we necyo rukutesa wawe necyo rukugamba hoteras muyitunga burijo eyo kumanya zindi wase kurebe kugena mu misho. Hello. Yes, hello. Mwe kusima mazina nabo batera amazina y'aje kanatera umuriri mnonga roja bukando we na nesime ninja kwate amasomo gane kabiri gonka ninja ntumaritse. Hello GNTV. Hello. Okay, ifatu bunze muninja nabaniye nangu tugaruko wa meya cyabwisho kuri giro ko wareba na nebita ko mutambara abantu bari uko heru ngo mwembezi na nahizo na naharure ngo mwembezi yabato bine mu maso abantu bamanyangu umbi mukorana no gasha ashonga ingashahara baju rwatira mwembezi amasiko ngagari ni mnonga tukakora ki abantu no bagambira cyo kuri kwerukana no buhabuza bwo rukereza bemeza ko twari ntifika kugera yabari EDGAR gundo murundi na nabari ba GNTV icyo kubanza nanyenda kubanza kutereza cha mwana wanje panelist mwe yagira ngo nyine failed state. Hapana, this is not a failed state. A failed state tukubasa kuzanka tukaganira bitwagamba tukagamba president tukagamba rusiwa rukaga ategisa twina kurubatu twire twahwire ne state ihangaruho abashuma barumu kandi zimwe mu characteristics of a developing country. EDGAR uri yabaniye kura ntatebuzamwe abagwira bashuma ngo yongera ubushuma rutego kuzamo abashumani batego kweyongera nanubwo amarayana bamarayana batego kanye hati hangarira yundukura Uganda yo ne kura goze umbuye buke mununga za kureba Uganda yo middle status income ubuye butar bwayo mwe necyo nshobora kwenda kubanza kwereza abantu amasuku igiteri failed state it's an active state. Icyo kurebera president nagira ati abamba kwati kunka principle yanjye nekingira ngo ezo directives na orders zireke koma akwata twenda turebe ihangane aba batara kutera musumwa wabahura twenda turebe
minisita bakwasire MP bakwasire na nabandi bataka kwasire hakiri bya rwiguga bakiri no bakwata rumanya hakiri bari no bakwata bwa mukene na nenjeje kunkakiri uzana nkeji za terapia biri binyanze bihango hari za semutungu ibye bitubuka kwasubu mutwenda turebe nabyo kandi bakwa dore turena bamba basakwata kugira ngo turera bamba basa turera tureba nabo bakora statement nibetungana aho bashobora ngo ubundi tubara umucukurwa ingabo yo mucukuru icya kabiri abanya-Uganda shaheje ikibaru kwenda kuko turugira umukaro hawe imyaka 2 igine imyaka 2 kwa gatanu kuko twarahiro kwa gatanu tuyonza kwigirira imyaka 2 ndizo keko tugaruka umukaro nangwa nabamwe bakatandikira hato bwirobo twakwe tukabe turi mu politics zakabuki manya aba batora kusanga ka turi mu campaigning police yakubire neza ho nayo kugira ngo hati umuntu bakusanga uri mu kabuge ka campaign bakwate niwe kuzo no buri no diverting mind z'abantu mu bateko mbindi tukabire hati twira turi ya service delivery program yihanganiye abantu nibendaki amashumiro garagata Edgar nyenda kugambira ngo wazo uko mu mashumiro cyukubi abana kutwarira mu lockdown abanya-Uganda bakazara kandi cyo Uganda rukwenda kandi cyo naranga rukwenda uko mbimburira akajya mu ngire muzaye mu izezi politically abantu bayizakanya jibaje bayisa ngo uburubwa yiyongera abantu babari bingi abantu no barero mburu cyabisho n'abantu b'icuruje Edgar kanganze abantu babari bingi na economy ne yongera abo kuba ntisuka kurungi ka history kaja kinkumanya mu 1960s economy ya Uganda na ne ya China kandi bitambara hamwe za Singapore na handi economy kandi shad konkati China katukizi economy hati tukiranking ko mu first world countries niyo tukushoppinga niyo tukurebera onke cyo kurebera na nebindi na handi so Uganda abantu baiza kuyongera kwa bingi na economy neza kuyongera sales nzakanya production neza kuyongera post production tikaba haba umuntu mbusho wa producinga uruwe kano ruguzura nuitaga abandi kureka ngo bagora products zawe na nebindi byo reno producing bwe nutwenda abantu bingi kunkantu twenda abantu bingi bitura managing na bitura basa abanya-Uganda ninga bareba GNTV mutawurira mutyo mukagenda mukashwera mukazara mutakuza kurebera tukasanga haturya rugamba rukurundana street kids zo mutawuni umutawuni gora ba street kids beyongire abo kugira ngo bamabaza bitumkumba rundana mbata abamwe bazire batumite me concern nahirira yazara atakumanya bayakurata abamwe ngabana bambata mehembata inezara irikora kiriya kana kuko yiya wabaho n'ijamboranga katumanya kwenda twebihanga gitubere tyo konka at the same time twitaga population kwemarira ihangando bariyo ndukurakurana ebyo ne bibaherimwe nibibaho kandi nihangana ryo ngumiza mu ndukura abo ko waza kureba Uganda twaza kugerageza n'amahanga gatwituriya ga East Africa na Neji Central Africa jeje mu Central East Africa amahanga gandi tugakizire cyo kureba abantu bari betenga kuza kutura mu Uganda one to in stable stable country in terms of security abantu bitaga dagaretse na zikiza bako na beche bitaga kwizaha bakakora imirimo yabo bakashubura rore abakongo bariyaha abanyarwanda bariyaha abarundi bariyaha abasudani bariyaha abantu bona bari mu ihangu konka barukumarira meya dukumarira ibi biriyoni bwo mu ihanga tusemeza nk'abanya-Uganda ibi tukureba ahabwa Gw'Ebyobutegyeki twatagenda EDGAR politics umurimo cy'uru kwetegereza a simple definition it is the science of managing the society the science yo kutebekana abantu obye nkurakorana umumbera yabo mbwenu kibanji mayisangu ebintu byaba bitari managed kurungi
society etatebekanisigo kurungi ntugiriza ihangara zambire tukwenda kugiriza ihangara zambire president omihango yine mwabantu bingi abatebekine kandi abahurire kandi abintu umutima gw'ihanga abantu bati leta abantu abintu umutima gwo gukora ihangeri ntunda turi ibintu bitambara we wenyine agwine okay president umutima gw'ihanga kwani cyayikirize ngo abakwate kandi babacunduze ntunda kuri abantu basya abarize kusavinga ihanga kongana na dutunumusi na dutunumusi na ntumbarumbazi umusiya ngo kayize n'umutima gukwata birabize n'umutima yo kwata abarigemu njo nakugirira Edgar turukwenda ku mahiguru ndona bigendeje mpaka nawe aka umukanso zitu za districts amagombora ukoko ibintu nayo birije mwe barabare ba GNTV kandi nimbatengero kuraraje no kurebeka ngo umwe yagumana heze bitekateko birayandi hangeri ukubaho ahabwanyinzi wabarno abonso ngayakire dagaras oredashike mane chweka orokumari no darius edashike mane chweka jikoso mari yabare mnonga nejesha wampatige rubini ranyo umwe washamkumva cykusingeza abandi ko haganze kozese agaraho umucarakazo muri prime minister wa Bwongereza bakamutama gwetsacha akagambara abantu batumumbereza families n'undi baheze ihangarungi akana amasaki mumbe bameye barungi ba MPs barungi ba councillors barungi ebintu byababonire kurga hanze na system leta yakuvaje ko gatugeze twagoroka gwe tumini politicians bemingo kina omona ejo ari mushuma rw'umushubuzi ondije ari comedian ondije ari ngomutegeki nawe imukiri habwani akari ndago nezo ebyo muyihango ni to banda bateze bagaruru contribute ingiro omuntu nombano mani history ye mukumanya ko yakuzere bakumanga mutekamo icyo maze kuyabe yabagura 10,000 noza futamuro umurugo rufire piyo yatere surko uchikwese mtu ayikumi noza kwa wagoma kora atere comedian naza kuzambaga naza kuha speech nungiringa harufu ezara abasise murugo mushekere abazande agabe bwamo varga wadeze mukumanya ishomero ngaza kufa amararo ngaza kufa ikintu cya kabiri kumura atere umushubuzi naza kubashubuza kumura atere umutegeki naza kubategeka kumura atere umwebemeze naza kubebemera muza kufuna mizi marungi amashomero marungi enguto nungi ngaba rwampara batera kumushisha umwana n'ingaro zezere utakibaga utavuga cyitse cyona nazo parliament nashisha nga face wanje ugu akabaho manager wanje ukabana na sente ko mu drawers nyingi yuzukwera kwero bibiri uri watinzira amazuma utakuzumanya zikwasa umwana utakibaga ro jangu yaba MP mutoma nazo kuzum parliament nchakare hajero kwiba yes wewe unonga kameneze abanyarwambara na munonga abantu bana abufutara mwe n'abanyaganda na munonga abantu abakugezaho kurwana muzi nisima na group ya activists mu Rwanda bagataga bejazi n'abawiso borowazi ekizuba eba kucireba bakigamba nimwe abahantu bona abarare bekizuru ni mu kigambe wiso borowazi ese neza afitebekana kambe nzo kuraraki wewe unonga Darius part of the kabejazi no group kukiza yo kureta kavuye mu kampa amino mu Rwanda bibu gamba ngumbira umuzugo wawe abo gamba ramazuma amako kubagamba ramazuma wewe unonga group ya kabejazi mwena ni mbakunda aro ine squad je very dangerous innocent yes edashike mane chwe yabari munonga Edgar nyenda kubanza kiriyaringa akintu ikinaningamba hona na failed state yo teriyo na gamba characteristics za failing state not a failed state so wareba umukazi yawe umukazi wo twirine nubwo sije yatandika kunyara yemeriye umanye ngo umukazi ukora tahuneje kuteruri ikingwa nagambira abakutureba GNTV hakaba ari umugore bakaba baherize kutahirwa yashikire hariyo na ariko kubantu bashayo kushozo bakugira ngo baza goyo bro ubwo kuza kurebera umukazi yagira tubantu mwe mukwate ntorazanyu ubwo bwaza kutota hakari hishe zaramurire nuwe yabanze kuzukwa so ibaguma zkwasire yashayo kwihura kuyashikire barumushije yaguma kwatsire ntorangu bishuwa bakikane kiyuruka kiriya yagira to mu Rwanda tukahwire umurimo gwa NRM hatebwa hati gwa president Museveni executive yakwebembera tukoragira ba minister kuba kwato kuyaho we no kubihamo mu office abo no yabatiremo then judiciary kakoro gwayo ahatsigari itoreka tumwe tubagambira amazuma uri ihema
barabatehiremu agende n'ibyakugenda nabyo konka amazima tugareta nko kugari n'abandi innocent n'omanyitungo umunyashema kandi abanyashema nimbakunda munonga onkirize mbanze mbamanyise ngo bona beyunge omukito kitweta winners team tubase kugaruzaho rurembo ruturakabuho ubundi rukabasa kurebeka ki okay wewe mnonga nikirebe ko mu studio zo munyine mu abebembezi tubibonka bonka na rumubezi mbweno esande shikwija umkama yatwasagira oza kushanga kapane jibona bahinduka cyagushaka ku mare webembezi nabona bare webembezi hati twatwira webembezi bonka ahabwa mkama Douglas ko hiyorosha yo kashamo ajya mu activism mpaka mu zahara kwateresi humura eba mabyanje mu government ejini bugamba kuki basona banyabonye ndakubebaza abo kutureba na nabamemba bapano kureka nabura cyagwisho najyango ihanga ryito nariye simisa ngo namwe no mu East Africa na rumwe ahaga kucera kandi nyundi wo mumba takwicerezana nawe aho kuba tukibasa kutugeragerana sana Tanzania amagufuri yatebekana imyaka 5 tukibasa kutugeragerana sana Kenya mwini ni fact tugiye kushekerwa kana abagambira ngo abantu hatene batembe nyuma icikuba leta bizire kurambura bareba ihange kukizayo amataka marungi enjura amayanja kunkari ry'iryo umuntu cyumureta yedugayizire kurambura reba abantu bakikaki naho wabarebera nibija kureba ibirunge byo ungati bakureza ndetse twahenda umuntu ayizire kureba ki so hati cyabisho kuyakigambe cyo yanshanira akare master witu yoko yada kandi ko muca katana Kararo primary school yo muri Kizobo Bushenyi atabana becyamusanzwe kubakozire bigezo bagwa abazire bayeta meeting babuze na bwenci abana bagwire mwe kubatangiye no bamubuza ngo abwenci abana bagwire kuyayemerire kwehozo yabajya tubantu mwe na tubahabunka nabacicwamba bagwire hati tokubasa kugira iwe tugamba habawe Ega kubereka imbere ya bintu tugamba abana tubuzo tukaza cyacero hakugira none babara none ibabara ruriya rero tudukora cyo so hati twe twatuyo tugamba Uganda tindukwendo tugambere ngo kandi itwe ngo nito tukucira no but that's also a credit tukucira Kenya na cyane simisa kushanga ibine abantu abo kutwegomba bayi tugececero Rwanda rugiro mu genocide 1994 erizoba iroko rebebere Rwanda baruko bukoze sahabu sente buke with a little GDP bino busente buke konkane babukoze saje babukorere by'abantu bakora ki bakureba so muri Uganda bigenda kubaganda history y'abantu aba neyereka hariho eki bari kubasa kwija kutwongera instead bashangireho byona babisise amataka Edgar gagenzere za gold zigenzere ebyo bugiga byihanga byona bigenzere konka tutine kirunge kiri gukora ki ekitwengera nice nani kugamberera mu ba minister bisha kongera kwiba yes of course ba minister bisha kongera kwiba aha abantu kuba borokwa hero bayembena nababi abamabato umuntu batora mushubusha hati cyabwishobu yakugambere bizibe byayine by'abantu be kunkana watakubibasa demands are very high hati wafu no mugisha go kugera hi wakora bisha gukora so nenda kubagambera ngo tushabiri hangeri na munteka tece ndo barahanga katwebwa yaturekera bebembeze babe ngo batunyige nimbasha bamugaruka amazu mushabire ihangeri ruhango mwagaruka tuyijuke aturetera bembeze no manyiro mbiburi ruhanga rwe yabaronda bakabaka kunga abantu kubamushabire kwerondera bebembeze yagira tukamba habebembeza bamwe babi babanyige mpaka tugarike tutakireka wewe mnonga Douglas ikonde wewe ari umutekatesi wa program nabandi abari yapano nanye akabaru umukazi ayino muhara wewe no muhara yagezaho kumuhana yarimo yamuhereza nyinento kuyamuhire nyinento umuharabo kugira ngo akayaremere yarwana na nyinento yamutera iba wa nyinento yamugera ati ogwaremerwe nyina kashiwe nyinento ndimo ni kigara ha ground abantu ababurijo ito abantu baburijo tuyino bugabe bwitu tuyino bukama bwitu bwo kuronda bebembeze kandi abebembeza turukuronda nitubana tubamanya abo kuba tukuzire nabo batukuriremo ntumanye ikibari mbwe n'umuntu wa burijo
wakwata omwebembezi owori kumanya n'entwaza yeye abuka kunkuba nindeba ministers bona binja b'oburyo omusaga y'amabati abinji nibabemba ba parliament ekiri kumanyisha ngu bakarondwa abantu ahasi kuba abaronze babahereza the president Mr. President Bweihanga hatukora beno manya ngu omwebembezi ali ati okeyonjera okamuronda okamusinduka mu misho kandi president nico kimwe nubo bamwe abantu abararonde mu kuba ba minister mwena nipabura abantu itwa abantu abahansa baburijo ngo twabana turonda abebembezi tutaronda abantu abarukushana nk'abebembezi nubwo turagire Uganda y'obusinje nubwo turagire abebembezi barungi mwe bari munonga bari munonga ikondere mwe bari munonga kandi ninkusima meya Edgar akagambo kamwe inakinishuka ati mu rubuto rya abantu nibaza gukora interpretations nyingi konka nintekateka ngo cyatureta hana no kubaha kwitu nishuke ikigambo kimwe ki omuyembezo no kiyagambire bantu nuruza akajya ngo ihangeri turukuza kufa ahabwa abasisi abakushishe ibintu kureka haryawo abakureba kusisikara bakaguma bahunami bakanga kubigamba mwito abaryatuza kucunga ihangeri tunaniwe twiza kucunga ihangeri interpretation y'abantu abandi barayinterpreting uko barayinterpreting rahangariyo nabareba konko izo twetera abantu babo kugira munonga bishuye kakitu twena tugume twiza tushobora ibintu twatine cyo tubase kutambira n'urwo turwagura ngena abari abahunami rahangana abari kandi abakumanye ibintu bifa na ibintu byiti yanga yitu ne cyanga ki marari ku bari munonga meyo gunda murundi bari munonga Darius bari munonga Innocent Douglas hamwe n'ikondere ya Mitoma Faith cyo hirwe mwe bare Edgar Akampa GNTV Omushana Gw'Ebyobutegyeki twantiza kwenda kureba Ebirikubaho Hati Byeine Kakwateki n'Ebyobutegeki Omwihanga n'Uganda nimba simba nimbabaza ebitekateko by'abantu byabirya hamureke kubijweka omuntu atabari we kibina cyaye narema kigambe kintu oburyaho yo kutekateka ngo no gikunda munonga kajyo to bundi yagambe kiya kubatagamba nibagamba na munonga nk'abantu kwa kwanda bireba nubwo mugashobwa program eji kandi turuho mureke kujajinga abantu kugira nanga hati mukabatimisa kugamba ko mukubajajinga peruka kundu kubeta batinda kugira ngo mutakaba kwata kubi ahabo kuba rero tukagira aba politicians bambe tubasasubwa buri kibari kugamba kirikaritrated akwa nagamba kugira ngo hatagira kimwe twisting avuga kandi kurigirira nkanya kuba nabeta na no kuba kubana bijare bakubana bagani ya ruyari nimba ndi ngo babi nentekateka ero kwasa kuba netubura ero kwasa kuba netushemura kandi katuyo mu idari kateko muri ndi Edgar Akampa nimba simba kandi imbebaza tureba no mukasheshe morning blaze mukama abarindi